slučaju rekao da njoj ni, na primjer, veli raka ima. Ja ne pijem. On veli ovako, na primjer. Ja ću vino. Pa eto, hvala vam. Pijem vino, A raka... rakija mi gorka, kod kuće mi žena kod divojka. Ajme, meni. Ja sam ženio od une, ti od... Ja od one. Ti od one, ja od one. Ne, od drugčije možda. Ajde onda, Hrvatice i Hrvati, Oli bez. živjela nezavisna država Hrvatska na čelu sa Jadrankom. Ko su? Kosor. Oni drugi, ja ne priznam. Ona ima najljepše gaće. Ne, najljepša je ona kao ženska. Ne, i gaće najljepše. Ne, lipa je. Ona uzela najljepše gaće ja čuo. Ajde onda, živio. Doseljenik iz Australije. A! Novi Zeland. Oli bez. Daj njemu isto u toči. Novinar ne sme pit. To njihova kuća njima ne dozvolja. Ne. Ej, jer mu oko kani malo nabog. Oni rade za CNN, BBC, protein, pantekan i bordovsku juhu. Oni za sve rade. Znači, pantekan... Za 5 novina. Lošin, jeca ispekli pamet od pantekana. Pa se naduli, a? Imate svijetilja. Gledajte sad. Onda Slavo Lošin jeo te palente. Ajde, on je pao u nesvijest. Slavo. On je onda bil volt. Oni smisle da je to strno brašno. Ja znam kad... Oni smisle da je strno brašno, jel? Ne, oni nisu imali puno ovega kursinga brašna. Pa s malo strnega. Ajde, vidite kuć, oni kuć, naši od pantekana. Oni smisle da je strno brašno. Pa došli ovdje, peču. Palent. Da, i kad spojili, svi pali u nesvijest. Da nije Josa, Perinov. Najiša. Prijatelj Ića. Gotovi. Svi 7 gotovi. A oni vide da su oni, znaš, istoki, ono, znaš, kad... Pali su u trans. Da, ovako, znaš, kad ono, u nesvijest idu, znaš. Da. Ti truješ žohare, oni su ovo. Znam. Tako, ej, Šti bi oni s njima uslovni. Veli, samo da niste došli za malo, mi ne bilo spasa. Ali ovi neke te kuće, u njih kuće... Ispumpali, iščistili, Da, i u njih. Evo Slavo živ danas. Evo. Slavo glavni dol u Donjoj Glini. Oni i Jadran. Glavni. Mene traži 14.000 kuna da mu posudim, a ja velim, ba čekaj dok dobije iz Australije. A čovjek, žena, kaže iz Donje Gline, Tone, ako mu daš to, zaboravi za uvijek. A to je istina. Ne, čuješ, da ti čuješ malo. On ne bi to meni nigda vratio.